Pulit Kyrwoh district mentah kesngi ke arpoi tarik unai lor arhaja arpusal kiliyok banbat ya kawai ke Trok Nongpoh Kyrwoh district ringkat u Ganja u badan ke jingkia kumba kendai kilo. Ketika jingyok kem Pulit Kyrwoh district ya ketika Trok kadai hadian bagi bor Pulit kelayok jingtip bakadan kawai ke Trok ke bakit yo jingdi bian ke badan yo registration number ubadai NL02N R Real Line Not ke balapens kem bakadai ke balannya dau geram syak boro R Hundreus 6 kartan na bhalupung Tezpur bat kabawan na gibenta Shillong banlet isya gibenta ke Guwahati. Nakal yang Pulit kilabur ya kinaka ha sning bat Nongpoh ban pen up shrip ya ketika Trok badai ha kanaka ke bala pen up Nongpoh Pulit kilayok ban bat ya ketika Trok bat hadian ke jing talasi Pulit kilayok ban Kurup yo jingdi pen buat ukenja marijuana ublas song ma plastik ubadan ke jing khia kendai kilo hakani ke jing talasi Pulit kilayok ban kamru yo tu nongnya jo ketika Trok ban nakal yang bor Pulit Kyrwoh district kila dapan register case Nongpoh police station kat kum ke NDPS Act bar ke jing tok kit menta kadang ya chakman. Apa manis? Hai. Okey. Isi hamdam. Sama sekali. Cheating. Oh, हम cheating करने के लिए Illegal cheating. Illegal. Cheating करने के लिए. कागज है. ये उसका अंदर कुछ तो नहीं डाला कुछ ना कुछ तो होगा. कुछ लेकिन चेक करने पड़ेगा सब. Cheating. Em hapok jangan tu kayaknya tu. Cheating ya. Dah. Foto tu kita kan video mana ya? Jalan ya. Jalan kerja. We got a source information that one truck is carrying some contraband substances. On receiving the information, we have put up a Naka checking both in Unsning and in Nongpoh. So during the Naka checking, we have intercepted one truck bearing registration number NL02N2630, and one person was detained by the name Geramsha Boro. He is the driver of the truck, and on checking from the truck, we have recovered 9 kg of Ganja, and the formalities are being done by our staff, and the truck has been seized and the driver is arrested. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.